Kaseng driver nongnya truck Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Giant Hills Unit kan penlong dah kejinya ki ke baklem bu por ne indefinite strike ban khanglar iki truck ban kit ko naki karkhana kene kejinya ki kalong naduk la shai gasi kan driu tarik jemang ha Nyomer West Giant Hills District ya kene karaya ki ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Giant Hills Unit Kalashim ha kajinya lang kabalalong ha office tray kam kaseng ha pramer ha kasan tarik jamang. U General Secretary kaseng u shan borlang suciang ulayathu bakadaw bapenlong ya kajinya ki namar baki karkhana kok baper hapo kalama Giant Hills Coke Manufacturing Association kas ngap menti ya kajing dawa jong kaseng kata ban ai bentai ya gilkot kaseng ban kit ya kok naki karkhana badru ban stiu ahajar san spa tengka shi metric ton. Ini benar seperti driver truk kiwa ya truk wa lalu menstep menurut tarik ubnai me arja ratusan ida keliang jangka jangke menit yoga Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ida rai wo strike wa ongi ke strike wa klembo por ile wadu strike ne ba wa ni de pun sen thoch ti chagi Cook Manufacturing Association, ki Cook Unit, iwi Cook Unit. Pai haga tugas ni kat so tarik, wo katsan tarik, ayu benai wa April arjar arfusan. Pai iwi Cook member responi. Kalau kata ni haga tarik benai wasan arjar arfau san biang pak biang ni kaciti reminder letter. Jadi Cook Manufacturing Association kepada ki wo agusnya di jing ang kerpat yang ini, jing MK yang ini, jing MK yang itu wo sia, trip ki jadi member yang association buat satu ini UAE kita terkiam. Ini pun ini pun kita wa hajar sampai citon itu hari ni kita dah yang pembayi wa nakile umsnya happy boy wasaka dan ile ite dor yang ki ongi walai katte khatso spa chiton umsnya happy te daw kile open hegin ile pinhiar khachik yu ya imlang chakile imlang cha ile imlang kanu kamte ni de boy hag to reminder letter the santarik ubnai wasan argar arhau santo the last day the deadline bang ki up usnya wejing kwa Yijing kerpat siap yang ini ladang kamten i dang myok sai hap strike. Kalau kamte ne sini rekut ini tarik rekut ini deadline boy ni myok sai memni ide rugi gelat memni ide rugi leti hap strike nai ladang step ini tarik benai pesan arjar apusan. Kalau kamte ini kerpat ini ya ki para wayak truk para M truk ladang step kat ia kini kam pikuk chongnya swa dam swa kerpat ya pi uwi malik truk lalu driver truk empoi di pikuk kita step yang krek lang uwi ni bah ni krek into ni benta yang krek ini benta yang waro kini kuaya kamai truk waya ka pi truk inja ni benta ya truk kalau kante dau KBR mut kibru lani kiri open tut penwit yang ni ke strike yang ni daun cim kabugi ni dah perkat ya tempat siapa ya pi mul pi yang boleh kami tu cim kabu ya pi open si door way ni strike ni jadi put uang ya pi kami asuran untuk ini strike day accord bukan strike apa hanya apa berul strike ni bentar strike dewan tibru terpelai. Karena strike ini nampen, jadi polisi ni mana hari ni porwa jo ya kit trip hi, najian wa or ke kari serang ski accident hi yang tu kami jo pun hi iu ya rap, jadi jo play ya rap kat ibor wacha. Dan kami lini lalu mesti di strike ni, ladang hi lai load lai kit trip hi yau kuk apa region dia, de najian yang
Cuun madusman yang pi ni ha pada TV wa em ni strike ikwa ni chinga bu dau em mai TV angut ku perkhat kam te yu persi dur yang ni strike dau ni te dau penwit ki pentut ki pi ni te dau on pi sangai nyarap bu ni damu mulai kiblot ni ha hal ni ki strike di lanjia kam na non in la yarap yu pi la pu di ile ni yarap tapi kam te kini strike dau ni to jingmu wa dekai ku manufacturing association to layak lang yu kembal ite jing duna laki jing duna yu ya sia thu diwa ya batlang diwa imlang chakile im chaile im kan kamte kepat la gini ti warok pai ba ti wa em hapo ridung jadi yang mo ya lang diwi lebna yu yo ite imlang di sak lang hapo ni kejanti yang ida ko imlang kuwa sok